AUDCTA pen Assam University Campus Administrative Building athengno kachisong Karditang kadongrong hangpia phan UKYA asong pen kirap kapajerdam Borleng Rialong Aggrieved Land Owner Committee atum Maikangi Kardo Adap Abirta along pen nilisami Vilenrong Parpi nonar juiktha Birta Angton pen Assam University Dipu Campus Teacher Association pen Patir Piponsi Jakong ni Pai Troxy Arni Anarlopor Pai Isia Por pen AUDC Samson Singh Ingti Administrative Building athengno along son Chris yakimanga puthak kachesong padu Bangso kachisong along AUDCTA Amaipu Rabindra Teron Lapen AUDCTA Chunbang Wuli Dhanaraju Atumpen Japonsi kachisong padupon Bangso kachisong along Prabjit pen High Power Committee Report Dipu Campus along Pachun Ponangji Dipu Campus along Kitirthip Gas Faculty Aphan Hang Ponangji pu akimang pen Lahai ason Papleng pon petike nitum sang sepura kachisong padupon Bangso kaching thu no da theklong le Bangso alam pen nilitum Assam University Dipu Campus Thanbang asong ahin pen batai lo nilitum la Assam University Authority Fan ki pu nilitum Thanbang atum phan ta ketha nahi nilitum asai claim nahi phan ba sai na ki nahi la pen bangso campus phan kaching thu ria phan nilitum phan hem read pudame building pudame la pen that office staff putame Thanbang tame aphai babat ngi pu apatai ni tum pinpur alu vipi lapen vice chancellor registrar finance officer tum hehu ke bang hotan tum kenang an bangso la tingwai dun lo bonsu tai tum theglong lo non anta wan ma ching thu nai lan ching thu the Assam University ahin pen Dipu Campus nang pang ni det pen non aning kan cricket hom playing det apita thang our sai nang ki pipe det ke manghumi melo lata isi kacharlia dimlo lasi ke long nangji ason amung an ke nang pilap long lap nangji pusi ke hang padupon Assam University Dipu Campus Teachers Association reason is so there was a high power committee report on Dipu Campus development. That high power committee was constituted by Assam University Silchar after a long struggle led by AUDCTA. So this committee report was already submitted to the Assam University in the month of January. So now almost 8 months are completed, but they are not implementing it. So what are the points that mentioned in high power committee report? So we are asking academic autonomy for Dipu Campus. So what is administrative autonomy for Dipu Campus? Since it is a satellite campus to Assam University and also there is a 12 hours difference between Silchar and Dipu Campus, we are asking academic and administrative autonomy. And also we demanded administrative management board for Dipu Campus. So there is a local authority here, Pro-Vice Chancellor is appointed to look after Dipu Campus. That the person will do day-to-day activities through the management board of Dipu Campus. And also we demanded, so there is a long pending infrastructure demands for Dipu Campus. After 13 years of this campus is in this situation. So this report mentioned there should be a priority for the construction of the buildings for Dipu Campus. But Assam University Silchar, so they are not interested to implement. So they have a discriminatory approach on Dipu Campus. So they have been exploiting for the last 13 years. So on behalf of Assam University Dipu Campus Teachers Association, we strongly demand to implement high power committee report on Dipu Campus development. Nilitum mithang ali aphan kali lahai kachisong ke institution lapen campus mate kachardi asomara tumaphanta varsai long po pusi AUDTA Maipu Rabindra Teron pen lamthe jai adhok tu matha ta hai bangso implement do bulle tin Thanbang atum se ali ro chodi sita hadak sonkrihinia sonkrini kali sonkrisia sondo Thanbang atum komansi ingnut ali dui buthang eri ason abe ason tin ta campus phansi ke phopo la se hala campus jong se litum tingthu lo bulo te la campus lo go pima ke do la ke tingthu pho labang so kachesong along kadukawe sonkri isi ke hanga pharmacy chesongpon
News Desk Report, Karbi Anglong Live. Men be ahemasor, kadom rong hangpi kachivoyahut. Dipu Civil Hospital along pen, ambulance kavidat pen, men be amithang chibuking pen, ahem kachivana puthak, ningdup chipakla. Monsing rong hangarong along kidu, men be ahemasor kisu det pen, Dipu Civil Hospital along kisu, kachilang damji aphan chiponsi, mini disi bagapor, doktor atum silang ponlong lobonta achithi avidat lo. Kadom rong hang pi ke thi tangar pum kache wanji aphan ambulance ta hanglo bonta doctor satum ambulance ave chipem dat noi pusi thagdun lapen adunga rai auto kapar tinga tum phanta chorni sita to war kahin wajok dunde detsi men bia methang chibupon kingsi ahem an chiponlo pharo kriser kebra trok kebra nar kepen la sorong kido pini arta phok kebra isi plengdet mate Karbi Anglong Autonomous Council pen chepatar chom arong tami piniarni medical sub center nang kipipe towar nang kipipe ajoksi men se kachelang ji aphan warsai ka ve lapen towar kahino dak auto tum nang kidun ka phire ajok lapusona ke sum ke phonang pusi monsing rong hangarong asar pen kadom rong hang pia hemasor men biatum ningdug nang chepaklang dun angke hello sanda bangke no hinu mane towar so ka bi pen ajok itu malang kisum du ning chepaklang tung la bangke kechok ki pudami punten non la political long jelang dona tum tamela atum tamin tumhan la suhut coba cop titi apa senang pi pun nang pi peda titi kasi nona lang li rotom terona bang alang li lam cicak kang lo lam cicak kang nang tum la sorong bang nang tum sung pik do bang lo alang li sumrong hang do lo lapen aku tum do kerem disi alang li rotom teronda do lapen aku minarong hang pi pulang li lahata nang kita la suke tuar bengsa gari sangkang kok hasa ka keng pen lo keciba kita me laso dalang ni atang at khobor ta non punan benta abi asin tum rata tum nasi hote ke du kisu na pena si delivery ke pon ta ni tum naso tawalong along sita me kisu sini tum kecar tong pon la haison ni tum pon nang koklo la pen non sita am sita ku emergency kisu ni tum te pon lo tuwar kahino pen jok amasi mustuta long ni dalo la pen datang ci pon pen ajakat ke lipen sidam lo setelah sodet budi ke cewanji puhalanta utto maselong lesi alang li mi thang amat nang char busi bang nang kok lo lalu ni tu makisung make to warta problem kalau bang so hemat so cibiting pernah hemat pangkat cewana itu hidung lok pernah itu si hospital orang itu dari fisilis punya kecil yang tu nawar saya kini nili methang mat hal so porsi nili dead body carrier pan call lo nili nilang number do lapen nili recording do lasi nili call lo je normal tong sikot dak dead body pon bom lo keng pen pon bom lasi nang tung non kapjin pen nang pali thap lah amma hal so driver bang pana jin kini tung ka so bang Semni am pulo people bang ni bahasa polo 658 ala ni call lah amala bang ni pulo sani ni ram pulo ke la phang hang kot ala por ben andam si pemedi ke prap tong spot mati tong spot tu ben prap wan rang pen tum sini tum lambang ke dak ke lu jong constituency lasi tonton ke hai phan chuni ri lo je election bang det election ke bang por lang tum vote odai join ni lam chak chipi komplain nang ji Bapak aku, demah. Nasi pun terong alang ni, nunggu epin pen, tap jin pen, kagrong pantai lanjut naik tu. Bokajan LA constituency angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Nahorjan Balijan Borlengri Karagaon Gotom Basti lapen khatkhati lahai ahawar krong pli atowarpi mate 4 lane kasilamji amen pen non malom Karbi Anglong arlo kahuri sai alam pen penang araratum aningkang samsi alam pen hangjolo
Adap porphai sirkep apor borleng rialong aggrieved land owner committee ti hekpen ALOC atum chipatir piponsi ECRD dojot amai ingni pondo. ALOC amai pu Anita Meshpen kechepahem pu amai along chunbang Andrew tikir pensi maike pha athipi along thanlo. Mayalong jasimet kaching waipon lake nahorjan lapen borleng rialong kedo araratum piniarni anta 4 lane atowar kasilam jeep amen pen tangka sika isita longwang velang. Karbi Anglong Autonomous Council Revenue asai hempen tangka sika isi long lipin pen kupusi men kiturpo pusi ningjirinti. Lasi aron pen nangklem wangwe pute alam thetanji lapen ladak vipek anta kibudokok tahai pusi pinia mayalong cherai thiplo. এফেক্টেড লেনৰ আমাৰ হৈছে যে মাটিখন বাইপাছ ৰোডৰ পৰা যি গৈছে এই মাটিখনৰ পইচা আৰু ঘৰৰ খানি আৰু যি গছ গছনি আছে সেই সব টকাখিনি আমি ভালকে পাব লাগে সেইকাৰণে আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ CM সকলো ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ আসাম চৰকাৰৰ আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক ইয়াত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ হওক আমাৰ যিখিনি মাটিখন গৈ আছে এই চৰকাৰৰ পৰা যি আমাৰ হিচাপত টকাখিনি দি আছে এই হিচাপত আমি টকাখিনি পাব লাগে এটা বৰ্তমান বাইপাছ ৰোডখন কামখিনি চলাচল হ'ব ধৰি আছে কিন্তু আমি হলে এতিয়া লৈকে একো টকাখিনি হওক ঘৰৰ হওক মাটিৰ হওক গছ গছনিৰ হওক একোটাই মানে হাতত নাই পোৱা কাৰণে আমি গোটেইখিনি ৰাইজ বহুত দুখত Halaso ahut pen alangli kidoan longle apata kasilam jiaphan saidenglo lapen laso api asai Dorsan Crow lapen Anwar Ali lapen Dipu Settlement asai hemalong sai kiklem dimbeswar doimari atumaphan inut nut pen lakpho laktrok lapen laktrok sian atangka PC paklemlo sita piniarni anta pata bangke longledetlo sita non chiterek non pusi ningjithurong nitumaphan compensation atangka nang pinangpo laso PC longle pekji do halijen na kuda je tadi loi jai igen dakise to moi thori bar nai kotha group bar nai holebi what I want is that the people should be made satisfied by producing 3 documents among khushi babu as a affected landowners chidak map 2006 resettlement laga map ani dibi aru aman nobi dikhai dibi 4 lane map keli dikun du bathai dise idu aman nobi produce kori dibi aru master copy तीन का पेमेंट दिया से इधर आइकन दिखा दिखा अमन इगु कंप्लेन ना था कि बोले भी ये जब डॉक्यूमेंट एक तभी आइकन पब्लिक लोगों ना दिखाए इधर गानी डॉक्यूमेंट दिखाई दी भी नो ट्रांसपेरेंसी पिछी हो जाबो इधर गानी मरुंगे ना इधर अथॉरिटी KAC लगा अथॉरिटी काम पर आइकन पब्लिक kan लोगों इधर मैप kan दिखाई दी के ना अपने लगा इन्हें इफेक्ट हुआ से you will be getting this आइकन दिखाई दी भी we will be very pleased इधर मोई जाने दो lasila so puthak aprang an suse kachesong ahir ingtang helang pusi ningje তো ইফালে বৰ্লিং ইফালে আহাতেন্তে সব মানুহ কষ্ট হৈ আছে কৈছে ইটো পৰা আমি কান ঠিক আছে তেতিয়া হলে আমি ইমান 10-50 জন মানুহ এনেকা দুখ আছে কলে আমি কমিটি একটা বহাম আৰু আমি কান সব অফিসতে যাই কিনে কমপ্লেইন কৰিম কৈ কিনে আমি ইটো কাগজ লিখিছি দে ইটো কাগজ ইটো লিখি কিনে আমি কান হয় আমি কান পয়লাটো ৰিটাৰ্ন টু দে দিয়া নাই মোক পৰা কৈ আছে কোনো নহনিয়ে ইটো কাৰণে dated November 5, 2018. Ito ami khan likhi kene revenue officer ARO ki bhi dishe settlement officer ki bhi dishe sab registered post te ase ami khan logote receipt pi ase registered post te pothaise 84 lakhs draw hoise ko office de ami khobor paise তো আমি হুদি যে কিনে আছে কোনা কত তাই কয় যে তো রেকর্ড ছাবে কয় আমি কি রেকর্ড ছাবো তাতে তাই রেকর্ড বানাই লছে তাই পয়সা লছে আমি কি রেকর্ড ছাবো ইতিয়া লাল পয়সাবে আমি দেয়া না ওর তাই কয় যে আমি তো ঘর বানাইছে তাতে কো আমি লা ঘর বাঙাই দিছে ওর এইটু খানে ডংকি বি দেয়া আছে ওর ঘর বি বাঙাই দিছে তো আমি কি করব আমি তো হেল্পলেস হয়ে যাচ্ছে এটু কোনা অথরিটি খাঙ্গে কো আছে আমি লা গ্রিভেন্স ইনিকা বেশি দুঃখ হচ্ছে এটু খানে আমি লাগা গ্রিভেন্স সাই দিবি কোনা আমি অথরিটি খাঙ্গে রিকোয়েস্ট করে আছে किले माने इट बियॉन्ड द ह्यूमन लिमिट ह्यूमन टॉलरेंस हो जाए किले माने घर तक तो आहेना बांगा दे दो कौन होल भी तो खुशी पाओ कौन भी खुशी ना पाओ दुनिया तो इनका लाखों रुपये लगा काम ही करे जाए इतो कना আমি তো तुम बिया पाइना मन तो तुम बिया पाइ जैसे আমি তো কবলে भी ना पाराला बिया पाइना থাকে আছে और कागज पे तो साबित सिग्नेचर Bukajan pen anon terang Karbi Anglong live Adap Abirta bangke lepas sikang toniglo demi thakme kardom